Good morning, everyone. Right now, I am finally Phnom Penh. अहिले म Phnom Penh मा छु. यो क्याम्बोडियाको राजधानी पनि हो. यो मेरो विदेश यात्रा यो घुम्ने दौरानको यो मेरो 8औं कन्ट्री हो. 8औं कन्ट्रीमा छु. यो भन्दा अगाडि म म्यानमारमा थिएँ र आज म यो Phnom Penhमा आएको छु. यो क्याम्बोडियाको राजधानी Phnom Penhमा. म तपाईहरुलाई यो क्षेत्रको साइटहरु पनि देखाउँछु है त. एकदम टुरिज्म एरिया रहेछ. त्यो साइडमा चाहिँ रिभर साइड भन्छ. अब भरे म त्यो साइडमा तपाईहरुलाई देखाउँछु. यो टुरिज्म एरिया हो. एकदम मोस्ट पपुलर एरिया है यो टुरिज्म एरिया. रिभर साइड हो यो. म बस्ने होटल चाहिँ यो होटलमा बसेको छु. टुरिज्म होटल. विशेष कुरा के भन्दाखेरि मलाई पैसा एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने छ. मनी एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने छ. अनि त्यो घरको त्यो होटलको ओनरले भने हुन्छ यो साइडमा छ भनेर भन्नुभयो उहाँले. अरू ठाउँमा चाहिँ अब साट्दाखेरि स्क्यामरहरू बढी हुन्छ. त्यो बेला अलिकति प्रब्लम छ. द मनी एक्सचेन्जर. The money exchange. Yeah. What is it? The market. No market, no. Someone told me here is near, very close. No? के हो त्यसले उहाँहरू त्यसो भनेको हो कि नो प्रब्लम. म यसमा हेर्छु, गुगल्समा हेर्छु. ओ भेरी नाइस. यो चाहिँ धेरै राम्रो छ यहाँ आएको. यो चाहिँ एकदम टोटल्ली एकदम यो Head south on Somdik Sudhaeros Boulevard 3 towards Somdik Preah Thomak Lekhet Oak Street 184. Yeah, thank you. It's okay. मैले त्यो रोयल प्यालेसको चाहिँ गुगल्समा म्यापमा लगाएको थिएँ. अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ गुगल्स म्यापले बोलिरहेको छ. ठिक छ, म यसमा हेर्छु गुगल्समा. Hi ma'am, good morning. There is any money exchanger please? You don't know, huh? Who's no? Okay, no problem. Money exchange लाई अलिकति प्रब्लम भयो यहाँनिर. यता गर्नु छ पर भित्र रहेछ. के रहेछ यो चाहिँ गुम्बा हो कि क्या हो? सबै क्याम्बोडियन कस्तो छ यहाँ गएर त. एक्चुअली म आज रोयल प्यालेसको लागि म हिँडे हो निस्केको थिएँ. तर फर्स्ट आई सुड ह्याभ टु एक्सचेन्ज द मनी. विदाउट क्यास वी कान्ट डु एनिथिङ. द्याट्स वाइ इज फर्स्ट म्यान्डेटरी to exchange the money. Continue on to Boulevard Somdik Sudhaeros. What is this exactly? I don't know. Oh yeah, this is also temple, huh? What is the temple? Okay, no problem. I'll come here too as well. So nice, huh? Very nice temple. गाडी चाहिँ एकदम हेर्नुपर्ने रहेछ है यहाँनिर. डिगा सडक बेसी बनाएछ मलाई हामीले. दुनियाँले आएर पैसा यहाँनिर थुपारेको छ. अनि देश नबनेर के हुन्छ त नि. हाम्रो देशको नेताहरूले हाम्रो देशको नेताहरूले कति थुपारेको छन् पनि. आइ एम गुड. Where you from? I am from Nepal. Pardon? Nepal. Nepal. Yeah. Nepal. Yeah. Many the people from Nepal. Yeah. Like to visit here. Yeah. And how long you are right here, guy? Yeah, I came there yesterday. I'll be stay here almost 5 days, 5 nights. Days. You have to plan to 5 Yeah, days. yeah. The first time you come. Pardon? The first time you come. Yeah. here. It's my first time. Yeah. Have you been to Angkor Wat already or not yet? Angkor. Yeah. Wonderful. It's a I'll go. You will, Yeah. right? Maybe day after tomorrow I'll. It's around maybe 6 hours. Yeah. It's by private taxi. It's maybe around 5 hours. It's by flight. It's maybe around 45 minutes by flight. Oh yeah, I think better flight, huh? Flight short time. Yeah. Where you go now? Yeah.
Actually, today I'm planning to go Royal Palace. Okay. The palace that way? Yeah, I know. But I supposed to change money now, right now. Oh, right. Yeah. It's maybe I think about that. It's palace right now. It's not open. It's open 2 o'clock again. Yeah. We open this morning 8 o'clock until 10:30. Yeah. Noon open 2 until 5. Good. Yeah, Good, but good. it's actually, you ever know we did the Golden Temple already or not yet? I did not go until now Golden Temple as well. What is it? What is the Golden Temple? If you want to change the money, I show you it's a good place for the change the money first. Yeah. And it's a big change the money. Because of what I'm doing now, I'm doing my blogging as well. Okay. Right. That's right. why. That's why. Let me round first. What is your hair? Okay. Yeah. Okay. So please, I am very thankful from your support and consideration right now. Okay. Yeah. First, let me change the money. Yeah. Then let me think what I have to do then. Okay. Right. Yeah. Okay. Thank you for the moments, please. You understand? Is first you want to change the money Yeah, first, yeah, and then yeah. later you can get a Yeah, job from yeah, here. yeah, I yeah. can take for you around later. No, it's okay. Please, thank you. All right. Thank you so much. Thank you so much. Up to you. Thank you for your kind. Okay. कता बल्ल मनी एक्सचेन्ज भेट्यो यहाँनिर तर यो लाइन चाहिँ पुरै मनी एक्सचेन्ज गरेको छ कि म यहाँनिर बुझ्छु रेट के छ कसो छ आज चेन्जर Hello, sir. Hello. Good morning. Sorry. Good morning. So, what is the rate today? US dollar. Yeah. For 100 euro. For 100 euro. Okay. I want to change 100 US dollar. Yeah, you get Per lakh? Per lakh? Okay. No problem. Make it. Kalau soal ini, kata harus tahu saja. Please take. This one, how much? This is? 50,000. This is how much? 50,000? 50,000. Okay. Yeah, count, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, done. No receipt? No receipt? Receipt? There is no receipt? Okay, good. Okay. Money exchange गरेँ मैले $50,000 $50,000 को पनि नोट हुँदो रहेछ यहाँनिर बारेमा I saw 50,000 one note of 50,000 एउटा नोट मात्रै 50,000 को देखियो पर्क सुँगुरको मासु बबाल रहेछ हेर त यहाँ सबै छाला फ्याल्दो रहेछ यहाँ त डेली हेर्नु कस्तो राम्रो तर सेतो हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ कालो नहुँदो रहेछ बेस्ट सुँगुर मासु परेर छिहाल्ने सर्लक्क Is this pork? And the kilo how much per kg? Pardon? $4, huh? 1 kg, huh? Okay. 1 kilo को चाहिँ $4 पर्दो रहेछ यहाँनिर सुँगुरको मासु है भनेपछि दिस इज मुङ्ग्री यो चाहिँ हाम्रो देशमा प्रतिबन्ध छ अहिले तर विकसित देशमा चाहिँ खाँदो रहेछ मुङ्ग्री यो चाहिँ के को रहेछ हौ खसी कि कालो छ त यो त कस्तो गनायो के त मलाई त छोड्दै खल्ली बल्ली यो भएपछि अरू केही चाहिँदैन अरू नो निड खालको मान्छे हो जोस् यहाँ चाहिँ एकदम बाइकहरू पनि दामी हो बवाल साउन्ड भएको स्पोर्ट बाइकहरू दामीहरू बाइकहरू चल्दो रहेछ खुसी लाग्यो मलाई यार I don't know exactly what is this
अन्त विदेशी हो भन्ने कुरा कस्तो सक्कलले नै चिन्छ कि क्या यिनीहरूले म त छक परिसक्यो आइ एम सरप्राइज विदेशी भने टक्क चिन्छ कफी खानु मन लागिरहेछ मलाई यहाँनिर कफी लभर भएको पनि गाह्रो हुँदो रहेछ हौ म बसेको अघि होटलमा जतको कफी खुवाएर मलाई त्यस्तो पनि कफी खान्छ योन्जनले या इट्स क्लोज्ड I'm Filipino. You're Filipino, kabayang. Kabayan. Kamusta ka? Give me a shot. Together with my friend Nepali. Kamusta ka? Kamusta Okay ka? lang, okay lang. Okay lang, kamusta ka? Oh, Have a seat there. Have a seat there. So, how long been you here? I'm 2 years already. Here? Yeah, I work So, in call center. what you doing here? I work in call center. Call center. So, who stole your passport? My friend. Your He friend? borrowed my motorbike. Yeah. He said his sister. Yeah. He said his mother. Yeah. I trust him. So, without passport, you will stay here? Without visa, without passport? I don't scared because I report already to my embassy. So, when did you lose your passport? 2 weeks ago. 2 weeks ago, huh? No. Did you inform to the police? Yes, the day after tomorrow. Day after I tomorrow, informed huh? already. And the police went here. Because Police came and they asked you something, huh? Because he's staying here all the time. He Okay. said his younger sister. So what will be the next procedure then? What will be the next? I get the picture. All his account closed in my What's your good name? Your name? Orlando. Prelando. Orlando. So what is the next procedure? The next position is I have to go report to the Yeah. police. Yeah. Finish already. Yeah, it's finished. The next step is I go again police Yeah. report Yeah. to get repatriation Yeah. papers to go back in Philippines. Oh, then you go back to the Philippines. So are you working here? Before I worked Yeah. How many years did you spend here? 1 year and a half. 1.5. In which company are you working here? I work in a call center. Call center. Yeah. Okay. I'm sorry. Yeah. It's okay. I'm extremely sorry to lose Maybe your you have passport, business here? lose your task, you know the task, and you are working, and lose your country, lose your family, okay? So I'm gonna be pray to the God, okay? Maybe you will get prosperity soon as Thank and you possible, very much, okay? my friend. My best pleasure to you, please, okay? My friend, just give me your email address. Okay, I'll let you the Then I email go address. to Nepal. Okay, come to Nepal. I'll give you my card. Okay, visiting card. I have visiting card. Okay. Thank you, please. I have many friends there. I stay 6 months there, just seminar to Salty overall. I seminar. Orlando this is my visiting card. Okay. Take. Yeah. What's your business here? Yeah, my business is all out there. My company name is Islam Entertainment Private Limited. Okay, you can contact me there. You are a tourist here. Yeah, sorry. You are a tourist. I am tourist here. I'm I tourist thought here. you work here. Yeah. You be my friend. You can help me. Yeah. What should I help you? Can you give me 10,000? I never eat breakfast. 10,000. Really. Only 10,000. I buy bread over there. Yeah. Only and cafe. I Yeah. didn't eat. Okay. No, just a moment, please. Happy? You happy? Yeah. Okay. You stay and I'll come later on then again. Okay. Tonight. What time? Tonight, maybe 6 p.m. See you, huh? Okay. Thank you. Really, huh? You happy now, huh? I'm very happy. Okay. I buy bread. Okay. Go and buy bread. No problem. Okay. पैसा मागेर हुन्छ गोल्डन टेम्पल जान आएको छु मैले ग्राब रिजर्भ गरेको छु ग्राब भनेको चाहिँ यहाँनिर टुकटुक हुँदछ टुकटुक भनेको चाहिँ मलाई थाहा थिएन कि के रहेछ भनेर भरे हाम्रो नेपालमा हुने टेम्पोले टुकटुक भन्दो रहेछ क्या टुकटुक टेम्पोलाई यु आर द पर्सन या Yeah. Okay. So, good, huh? Thank you. Thank you very much. Okay. Thank you so much.
कि गर्मी चाहिँ ओभर टोलरेट गर्न नसकिने कि यहाँको एकदम गर्मीको पर्फर्मेन्स चाहिँ बवाल छ क्या अलिकति हल्का विन्डी छ होइन हावा छ इभन विन्डी नहुनु हो भने चाहिँ खतम हुन्छ पर्टिकुलर यहाँका विभिन्न टुरिज्म सेक्टरहरू चाहिँ बिहान 8 बजे खुलेर 11 बजे बन्द हुँदो रहेछ अनि बिचमा तपाईँको चाहिँ लन्च टाइम हुँदो रहेछ अनि आफ्टर 2 PM 2 बजेपछि मात्रै खुल्ला हुँदो रहेछ अनि त्यही भएर मैले अहिले त्यो जुन मेरो रोयल प्यालेस अहिले मैले जुन जाँदैछु अहिले भरे त्यो चाहिँ म 2 बजेपछि मात्रै जाँदैछु रोयल प्यालेस चाहिँ है त This is open or closed now? This is open, huh? I think closed. Finally, I arrived यो Golden Temple मा म आइसकेको छु सो अब यहाँ भित्र के छ कस्तो छ I don't know exactly म पहिला इन्टर गर्छु र यहाँ हेर्छु के छ कस्तो छ हैन तपाईहरुलाई म नजारा अगाडिको देखाउँछु तल Golden Temple यति राम्रो छ गोल्डन टेम्पल यो तपाईको चाहिँ यो सुन कलरले चाहिँ लिपिरहेको छ त्यही भएर पनि अभियसली गोल्डन टेम्पल हो यो राम्रो आर्किटेक्चर रहेछ यो एकदम पुरानो डिजाइनमा बनेको एकदम राम्रो अलि इङ्ग्लिसमा मेन्सन गरेको भए दामी हुन्थ्यो इङ्ग्लिसमा मेन्सन गरेको छैन चिसो खाइदियो साला घाँटी दुख्छ होला हौ Yes. दामी छ ओ पर्छ नि हौ ओके धेरै राम्रो So I can enter inside? Yeah, shoes is out. Okay. Oman, oh, very nice. Okay. Nice. बाहिर यस्तो रहेछ अलिकति समस्या भयो गाडीमा क्या आउँदाखेरि टेम्पोमा 8,000 पैसा उठाएको थियो अन्त मसँग 50,000 को नोट मात्रै थियो दिएको बिचारा चेन्ज नै रहेछ चेन्ज खोज्दा बल्ल भेटायो चेन्ज पनि
गर्मी क्या द्याट इन्क्रेडिबल क्या द्याट आई क्यानट टलरेट म त्यसै पनि गर्मी सहन सक्दिनँ एकदम मलाई गर्मी भएको फिल भइरहेछ यहाँनिर क्या हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो यो पौराणिक कुराहरू छ यो पुरातत्त्वहरू कुराहरू तर यो यत्रो यो हेरिटेज वर्ल्डमा नाम छ कि छैन यसको त्यो म हेर्छु अनि हेरेर म तपाईँहरूलाई भन्छु यही समुद्र साक्षी साइड हो यहाँ चाहिँ अलिकति हल्का रमाइलो रहेछ तपाईँलाई देखाइरहेछु Wow, very nice place. लगभग यो गोल्डन टेम्पल म घुमिसकेँ अब म लन्च गर्छु लन्च गरिसकेपछि म आई विल गो डाइरेक्ट रोयल प्यालेस थ्याङ्क यू यसलाई मैले चाहिँ अर्डर गरेको छु हेरौँ खाना कस्तो हुन्छ अब होटलहरू चाहिँ हेर्दा दामी छ होइन दामी छ यहाँ मेरो छेउमा बहिनी बसेर खाँदै हुनुहुन्छ त्यो बहिनीहरू पनि मलाई थाहा छैन फाइनली खाना पनि आइपुग्यो है त दामी खान्छु कस्तो रहेछ होइन माछा अलिकति त ठुलो ठुलो देखाएको थियो क्या यहाँ कस्तो थियो त खाना माछा सक्छु ल मलाई चाहिँ फेरि यो विदाउट स्पाइसी खाना मलाई बेस्ट लाग्छ क्या बडीलाई राम्रो गर्छ त्यही भएर दामी अल सर्ट होटल मिल मैले फेरि ग्राफलाई बुक गरेँ अहिले चाहिँ म यो गोल्डन टेम्पलदेखि रोयल प्यालेसतर्फ जाँदैछु बिहान जानु पाइनँ हो अन्त त्यहाँनिर चाहिँ 2 बजेपछि मात्रै खुल्दो रहेछ त्यहाँ जाँदैछु त्यहाँ गएर भेट्नुपर्छ ओके